Kita usahakan cita-cita itu tercapai. Spesial kedai Beautiful. Oke. Spesial Bang Indoy. Gak mau pulang, Maunya digoyang. gak mau pulang. Maunya digoyang. Jangan terlalu lama-lama patah hatinya ya. Oke, request boleh Bang. Harus kalah dari kota lain. Spesial Ibrahim Bofek. Mari abang kita. Let's go. Tak mau pulang. Tak mau pulang. Oke, tak mau pulang. Tarik kepada. Hebat kita. Ada.
Ade Haikal Gumani bos. Lapang dia. Kita usahakan cita-cita itu tercapai. Spesial kedai beautiful. Oke, mana suaranya Maria Marles sekarang? Agak sana. Ada info tuh kawan? Lagi tinggi. Let's go. Inyo Kapadang, awak laharo inyo paling dorang. Kacau spesial bos muda 50 Aldi Begiani.